Zdravo drugari, hvala vam puno što nas gledate. Danas ćemo igrati jednu veoma zanimljivu i nenormalno zaraznu igricu, Subway Surf. Verujem da svi znate za nju, ili bar da ste čuli. Pa ako niste igrali, da vas uputim u sve. Tipa ovdje je stvar da bežite od ovog mraza, da vas ne uhvati, da sakupljate što više ovih zlatnika da biste mogli da napredujete i da postignete što većih skor, da biste mogli da se takmičite sa svojim prijateljima sa Facebooka ili iz svoje države. Tako da, veoma je zanimljiva igrica, ima raznih caka, raznih stvari. Sad ću stići u ovom sniku vam pokažem sve. Ovo je najbolje od svega definitivno, što dugo traje, što se lepo pokupi, posebno pri većim brzinama, možete mnogo veći skor da postignete i uživancija prava. Evo idemo da pokupimo ovu kutiju, iz nje dobijete na kraju poklon. I idemo da skupljamo, i ćemo pozovemo ovog Deda Mraza da dođe nam pravi društvo malo. Opa, da me ne uhvati. Ovaj Ir vas je lep. Taman malo valja da smrša, da ga izazivamo, da češće igra. I još malo, još jedan, super. Idemo da letimo, i još malo. Da vidimo da li imamo dovoljno zlatnika da kupimo neku misiju da pređemo. Znači, tipa mogu se kupiti misije, što pre da se stvori veći skor. Ja sam stigao do puta 30, skoro sam počeo opet da igram. Pre godinu dana sam igrao ovo, ko lud sam se zarazio. Nevjerovatno dobra igrica. Nema nijedna stvar loša u njoj. Što naravno može se desiti da baguje posle nekog vremena. To je posebno ono kad se prikačite na Facebook, tad se može desiti da počne malo da baguje, ali to vremenom se opet vrati u normalu. Ono, vjerojatno na iznenadni šok. Preveliko opterećenje za nje. I sad ćemo malo da padnemo negdje, da poginemo, da bi vam pokazao neke druge stvari. Što ovo traje dugo sad. Da, gotovo. Idemo. Naravno, možete da sakupite ključiće, a spasite sebi život, ili možete čak sa ključićima da plaćate neke stvari. Sad ću vam pokazati ja što mislim. Evo, ovdje možemo da izaberemo nekoliko osoba sa kojim možemo da igramo. Imamo i ovog ovdje. A naravno možemo osobi da presvučemo. Za ovo treba, kao što sam pomenuo, 30 ključeva da sakupimo, što ja naravno ne bih uradio skoro. Ili za nekog od sljedećeg da platite koliko treba. I za sve to dalje da se plaća ključićima. Ima ovdje, na primjer, za one koji igraju, nisu znali, zapravo i ja sam skoro saznao, kad ovdje sakupite što više ovih misija, onda vam se uključavaju ovi ključići ovdje sa strane. Što je opet fenomenalno. Tako možete i kupiti neku bolju stvar koja vas interesuje. Možete zameniti board i tako dalje. Naravno možete se rangirati ovdje, gledati dokle ste stigli i tako. Misije su vam zadate. Apsolutno fenomenalna igrica, sve je lepo osmišljeno, sve je lepo urađeno. Ovdje možemo da kupujemo, evo da pređemo jednu misiju, da vidimo, ajde ovako, ovo da kupimo, možemo naravno kupimo, dodamo još neki hoverboard, što veoma dobro doći. Evo imamo 15 komada, to će nam služiti dugo. To je tipa ovo, najbolja stvar kod toga, što možete i da udarite u nešto i ono vam spasi život. Zbog toga ga najviše volim. I to je neka stvar koja vam pri većim brzinama, kad se teško snalazite da bi stigli mnogo veći rekord, veoma pomaže. Eto, tako da, hvala vam puno drugari što me gledate. Nadam se vam se sve sviđa. Šta god da poželite da mislite da treba da snimim, pošaljite mi poruku, komentarišite, šta god da hoćete. Ja ću potruditi se što pre to da uradim. Hvala vam još jednom, veliki pozdrav, 9 manija.